yabyaranye n'uyu mugore abana batatu nibo babyaranye. Abandi babiri nabo yashuguritse. Uno mugabo yicaye kuri kamera akavuga amakuru y'uyu mugore, mwoturika mukarira. Sinshigikiye ibyo uno mugore yakoze, gusa icyo nsaba nanje abana nibafashwe, abana bafashwe, abana berekwe urukundo. Umwana n'inzira karengane. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza, webuke ndetse nabigorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ubikenga ibifobagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base. Aho muherereye hose Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho. Turabasuje muri abantu b'umumaro ku bwoko kandi muri abantu bagaciro ku gihugu. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire mu byo murimo. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika. Nukuri Imana ibahereze umugisha. Ndamukije n'umuntu wanyishuriye gym ngo ngabanye kitambi. Ndagusuhuje cyane mwene data, Imana ikomeze ikurinde kandi Imana ikomeze kwishimire. Nahawe promosiyo yo kwishirwa amezi 4 ngo ndebe ko ngabanya kitambi. Ngo iyo umuntu afite igitambi asaza vuba. Uzi umuntu ukambwira ngo n'imyaka 40 noneho gano ku twega twagiriwe umugisha tuzanagamo n'imvi ngo nubukire. Nta mugabo ugira imvi nabonye umukene ubaho. Ariko ikiza kibabaza nuko bazabakira imyaka iragiye bageze muri za 40. Nanje ko ndabona ubukira imbere yanje. Nuko ako nakantu kare gaciyeho, abantu bazabagirira abandi neza. Imana ibaha umugisha, Imana izoza ikuba aho mwakuye, Imana izoza ibaha double. Nukuri muri abantu bagaciro cyane kandi Imana ikomeze ibarinde, ikomeze irinde mwebwe n'imiryango yanyu. Dutanze mporere ku banyamurenge bari muri situation ikomeye, mu baboze ababo. Nukuri mwihangane cyane, nta jambo twababwira kugira ngo mwumve ko mukomeye, usibye gusa kubabwira ngo Imana itanga ihumure mu mitima yanyu. Abarwaye Imana ibasure, muve amahoro, mugaruke mufite amashimwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Hari umudamu twahuje arambwira ngo ni umugore wabongera, numva ndishimye cyane, aravuga ngo ndi proud yaho nshatswe. Turamukije abadamu babongera bose, turamukije n'abakwe babongera bose. Imana ikomeze ibishimire. Nukuri nterwa ishema no kuba ndumwongera. Nawe uzugira ishema ryaho uvuka yewewe, uzugirishe wumve uri proud yaryo. Twari ngiyo muzamura n'umuntu kavuga ngo ntago umuryango wacu yememe, ukibaza uyu muntu yamwoye iye kirorine ituma avuga aya magambo. Afite ubuhe bwenge cyangwa se afite irihe hungabana? Umuryango imbere, Imana imbere, umuryango next. Kubera ko Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Turabasuhuje n'ukuri ko Imana, umuntu uri proud y'umuryango wiwe, umuntu ukunda umuryango wiwe, Imana imugirire neza, Imana ikomeze mwagure, ikomeze ndamwishimire. N'ababandi bagira umutima cyangwa se bagira umutwaro wo gufasha abababaye, hakika ya Mungu aendelee kuwatendea mazuri, kubera ko muri abantu b'umumaro muri societe ndetse no mwisi. Kuko tutabafite hari byinshi byo kwangirika, hari byinshi bitogenda neza. Wewe ko subscribe rero kuri neza, ukemera kuza kuba umukristo wanje, njewe utagira amategeko y'kanisa agenga kanisa nyoboye, njewe muzamusirimba ijambo ririmo nta kibazo singubwe nabi, mugasohoka mpamwiriza singubwe nabi, mugatanga isadaka nkagubwa neza, mutayitanga nkagubwa neza. Nukuri iri kanisa nta mukushi tugira, turi abantu b'amahoro, turi abantu borusha ibintu. Life is too short. Wikwikomeza ugararamba wumve ko byacitse hoya. Kanisa ryacu mwahisamwe neza cyane ko turabona urukundo rwanyu uko muhambwenda mwiyakiriza. Tugiye kuzagura igitabo twandikemwo amazina
ari amakanisa nkagira ibitabo z'abantu batanga icacumi n'abadatanga icacumi ngo uyu nguyu ngo turamubwira ngo ariko ndahaba. Ariko wa wundi uba mu ikanisa mo indani ni wa wundi utanga icacumi n'amaturo, wa wundi nyine uzuhamagara nyiri kanisa ati mwabyutse neza gute mushumba, naje muza mubaza uko nabyutse. Abakristo mutazamenya uko umushumba wanyu yaraye nuko ameze. Kubu ngubu bituko uko biranijya kubera kuja muri gym ko ndarigita. Ariko nyine twarababwiye ngo twe gahunda yacu no gukora inkuru duseka ntimumenye uko tumeze, kandi niko kwiza. Bizayiba byiza uyu muntu atamenya undi uko ameze akavuga ngo sinzi yaratuyobeye, iryo jambo ndarikunda. Ariko kuvuga ngo ndamuzi, yo ngo ni umuntu udafatika, ngo ni umuntu ugoye, ngo ni umuntu ngo azayishungireza ngo ico kintu tukimuziho. We cunga nuko ibyo ngibyo rero ibyo tumaze kuvuga, harimo umukunga, harimo amasengesho, harimo ijambo, harimo indirimbo, harimo kwiyegereza abadusuye uyu munsi bwa mbere. Wagize neza kuza guterana natwe uyu munsi, hari intebe yawe wamuyicaraho burundu, uhagume nunahakunda wirubure, nutanahakunda hahandi ubarizwa nugerayo babwire ngo kwa Ineza Church badutumye intasho ngo tubasuhuze kandi ngo barabakunda. Niko Timoteyo yavuze ngo mugire urukundo rwa rundi rwara muri Kristo Yesu. Ibyo sibyo byatuzanye, siyo makuru nshaka kubabwira. Ndashaka kubabwira amakuru y'uriya mubyeyi wa Kitengera watabarije abantu ngo afashwe. Bantu mwafashe uriya mubyeyi mwarakoze, abenshi mwabikoranye imbabazi z'abana. Kurya nturuzi kiyo umwana yahamagaye nyirarume cyangwa se wabo cyangwa sekuru azamwumva. Ni ukuri ko Imana abantu mwafashe uriya mubyeyi, Imana ibaha umugisha pe, Imana ibaha umugisha, kubera ko biriya mwakoze su wundi mutima mwagize mwishize muri uriya mwanya. Abana mubona haryama n'abari ababyeyi bamuzanye nabo mwagize neza, kubera ko social media nayo ni irindi vuga butumwa rikomeye cyane. Ariko njewe sindi mu ruhande rwiwe, sico canzanye. Abana sasirsa bagomba gufashwa, abana n'inzira karengane cyo tucibuke. Ariko njewe nkimara kubona iriya nkuru narayitegereye iminota 40 ndayimara. Mare kuyimara ndavuga ntese uyu mugabi we yoba afite uhe mutima wa kinyamaswa wo gutabana batanu yibyariye. Ndavuga ngo jamais ntibishoboka. Amakimbirane mu rugo arahaba, hari abazi kuyihanganira bakayasaziramo, abandi bakayagwamo. Ibyo bibaho pe. Hakaba n'undi muntu udashobora kwihanganira amakimbirane ari hagati ya bombi akaruvamo kugira ngo amene amaraso. Bamwe bazabicana yeme n'ukuri kw'Imana, bamwe bazabicana abandi bagafungishanya. Mwage mubona ibintu byinshi ngo umugore yafungishije umugabo, ariko sindabona umugabo afungishije umugore. Kese z'abagore ngira ngo nizo zihabwa agaciro cyane mu manza. None nka bino bihugu byateye imbere byo kare akaba mwana Trump, umugabo ntajambo ngo agira. Umugore yavuze ngo umugabo wanje aranane ni mu mutema buso, hakika ya Mungu nuko nguko abariyo murabizi kuturusha. Twebwe n'amakuru tuzatwumva. Namaze kumva kino kiganiro tekereza kuri uriya mugabo, mare kumutekereza ndavuga ngo ese niyo wabaragiranye ikibazo na nyina w'abana, abana kurabaziziki. Ico ngico nkigira ikibazo, abana ko bararengana. Ikigira kabiri natekereje kuri uriya mubyeyi, naribaje ntese reka twemere ko umugabo ari gito cyangwa se yabaye gito, tubyemere siko uruhande rumwe tubyemere ko yabaye gito. Hanyuma ahashatswe ibo kubera iki basa n'abahaye uriya mubyeyi akato bakagera naho abana babo batanu bivugwa ko ari abagunga. Kubera iki basebukwe bama baterera hariya kakakane ngo kanyina wa Nzamba, bama baterera. Ariko Nzamba ndamusuje mwira wanje, kubera iki bama baterera hariya barabyihorera. Ico kibi kibazo cya kabiri kuri njewe. Naho abantu baba batera amabuye abasinzira huriya mukobwa avuka, mubareke abasinzira ntakosa bafite, tibagomba kurerera abagunga. Ico ngico cyo tucumvikana. Hari umugabo numvise yavuga w'umusinzira, si ngombwa gushira amajwi yiwe hano mwo mumenya, yaravuze ngo twebwe
uriya mwana wacu ni umubyeyi bavuze baramukoye, bamare kumukwa ishimwe ry'ababyeyi twararibonye, twemera ko agomba kuja mu badinzi kubabyarira akororoka, kurya Bibiliya zivuga ngo mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Ntabwo rero bagomba kuza kwita mu kibazo curiya muryango, kandi ntabwo uriya muryango wahamagaye abasinzira babwire ngo umwana wanyu turamwanze cyangwa se turangizanyije nawe muzaze mutware. Ibyo ngibyo ntibabivuze. Aya ni amakuru nakuye mu basinzira, naringiye kuvuga inzu nayakuyemo, reka nyihorere. Ibyo bintu ndabyibaza pe, ndabyibaza. Inza gushaka amakuru yo muri iriya nzu y'abagunga, ni mpezane telefone aje nkwereke, n'abadinzi bambwiye ngo iriya nzu ukuntu bayise, imiryango yagiye ihura, amazu yagiye ahura, ariko ukamusanga abangaba bahuye n'abangaba, abangaba bahuye n'aba. Iriya nzu bayise ati yashoboka ngo ni ukuvuga ngo naba mu nzu, yes, n'abadinzi mu nzu y'abadahara, niko babise. Bo sorry mumbabarire, siko babise, niko bameze, kuko habaho inzu nyine bino by'imirara byo murabizi, ibo n'abadahara. Nashakishije amakuru y'uyu mubyeyi hasi hejuru, shaka kumenya impamvu n'umugabo yamutanye abana 5, nza kuyimenya, mbihabwa n'umwe mu nzu y'abadahara ariho uno mugabo avuka. No mugabo avuka, abanyamurenge mwese aho muri mugira amazu, mushaka kuba muhuriye ku izina ry'abaki, ariko buri muntu aba afite inzu yo kwa sekuru nyine, kwa kundi muza mubigenza. Singiye kubibibutsa, murabizi kundusha, abenshi murabizi, mugira n'umuco cyane. Ni ukuvuga ngo nashakishije amakuru y'uyu mubyeyi mu bana 5 afite. Runo ruhinja ntago turarubara, turagera kuri step y'uruhinja. Mu bana 5 afite, amakuru nahawe no mu nzu y'abadahara. Uno mugabo yabyaranye n'uyu mugore abana 3 nibo babyaranye. Abandi 2 nabo yashuguritse, nabo yabyaye bataraba umugabo, umugabo arabimenya. Reka mbabwire, amakosa abaho pe, ntaho utazukosa. Habe naho waho tureba uhaye ubwaye ibimpaya mvuga ugira amakosa, ntaho utagira amakosa, ntantungane kwisi, biragoye. Kurya ngo niho tuhatureba twaducumura. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo bamubyariyeho umwana wa mbere arihangana, aranababarira. Bamubyariyeho wa kabiri, ari wa gatanu, abona bibaye too much. Umugabo arimuka, nta makuru nahawe niyo muri iyi nzu. Umugabo arimuka aje i Rwanda. Amara kwimuka kuje i Rwanda, umugore ngo akomeza kugenda bidakwiye. Ariko mu mvugo umugabo yambwiye ngo yakomeje kuba ikirara, yitwara nabi mu bagabo. Umugabo arimuka aje i Rwanda, ageraho abwira umudamu we ngo ndaguhatike unsange mu Rwanda, ariho tuba, ariho dutura, wenda biriya byoshira. Umugore aranga. Ibyo ngibyo biragenda. Kera habayeho abana 2, ariko twibukiranye ko hari abagabo benshi bari kurera abana bazi neza ko atari ababo, ariko kubera kwihangana cyangwa se kubera uko bateye. Twese duteye kimwe. Urashobora kubyara mu rugo rwanje abana 3 nkabimenya, kagoma nkabarira nta kibazo. Ni bya bindi Kanyomza yavuze ngo abana bavukiye mu rugo rw'umugabo aba ari abo umugabo. Ariko hakaba n'undi umwe atokwihanganira. Ni ukuri ko Imana ni mwinjura, Imana dusenga tunatinya. Hari abagabo benshi babarira abana bazi ko atari ababo, ko barabikoreshwa n'ubukristo bagira, ko barabikoreshwa no kwihangana bagira, ko barabikoreshwa no guhumirwa nyine agatuza. Ariko hari abandi bagabo cyangwa se hari abandi bantu ebana abona ko nyine nko kumusuzugura ari nko gukabza, biba bigoye. Uyu mugabo yambwiye ngo no mugore yegeza kuja mu Mombasa amara ibyumweru 2, kandi umugabo yamusize igitengera. Nta makuru nakuye no muri iyi nzu. Tuza dukomuruswe dukome n'ingasire. Uno mugabo yego yakoze amakosa, ariko twibukiranye ko intandaro y'amakosa uyu mugabo yakoze, umugore yamubyariyeho umwana bari kumwe, umwana utari uwiwe.
arabyihanganira, ibi inshuro ya kabiri arabyihanganira, abona ati yo byihanganira Pluto arigendera. Amare kugenda agize abana 5, 2 akuye ku ruhande. Ibyo ngibyo bimare ko umugabo yigendeye, ejo bundi umugore arasubiye abyara undi mwana. Biranavugwa ko ngo wowe se w'umwana ari umuhungu w'umusore utarashaka. Ndabizi murantuka muntera amabuye mugire gute, ariko ntimukazamubogama. Ni byiza kumva impande zombi. Uno mubyeyi njewe kubera agahinda nabonanye yakoranye, nagize amatsiko yo kwinjira mu buzima bwe nubwo bitandeba, nubwo ntaco nshinzwe muri societe y'abanyamurenge cyangwa se, ariko bine tubivuga kubera ko uyu mugore yaje kwa Mutandayo arabivuga. Hari n'abandi bafite amatsiko menshi yo kumenya uyu mugabo koko aba bana 5 yabatereye iki, niki catumye umugore akora ikosa cyangwa se intandaro yo guta abana 5 yibyariye. Umuryango w'abadahara ubona utoguma gufasha umugore, uhaguma gusa kubyarirwa na rubanda rwo hanze. Amakuru mfite bano bana yabyaye ntasana bafitanye no mu nzu y'abadahara, no nzu y'abadinzi taho nindi mirara. Umuryango rero ubona utobivamo, utokwihanganira kino kintu. Yemereka mbabwire ni ukuri ko Imana nimba hari ikintu nubaha n'umuryango, ndawubaha umuryango ndanawukunda, ariko ntubona iyo umuryango wakuvuyeho uba ufite ikibazo. Ntabwo umuryango data wacu na sogokuru n'abarumuna banje n'abakuru banje ntabwo bose bo kumvikana ngo bante. Ikibazo n'injubu gifite uno mugabo yararenganye, reka mbivuge gutyo. Agahinda cyangwa se abagabo benshi mu ngo bafite agahinda, ariko ntiyoza kuri kamera ngo abivuge. Uno mugabo yicaye kuri kamera akavuga amakuru y'uyu mugore, mwoturika mu karira. Sinshigikiye ibyo uno mugore yakoze, gusa ico nsaba nanje abana nibafashwe, abana bafashwe, abana berekwe urukundo. Umwana ni inzira karengane, umwana ni innocent, umwana ni marayika, umwana ni Kongo y'ejo, kuko go turabakongomani tuzataha. Habe no twamara imyaka 100 imahanga tuzotaha. Abanyesirare bamaze imyaka ngo irenga 200 ariko barataha. Bivuga ngo rero uyu mwana ejo azoba president cyangwa aba ministeri cyangwa sabe undi ushinzwe ikingiki cyangwa sabe umuntu ukomeye wenda ibihugu by'amahanga tuzagerige dutaye cyangwa se amenyekanisha izina ryacu. Umwana we afashwe, ariko mama we uri intandaro yo gutuma umugabo agutaka agenda. Uko ni ukuri. Ibibazo byose biri mu rugo rwawe wabigizemo uruhare. Ntabwo umugabo gusa yabyutse. Nimubona umugabo yataye urugo, muzokeneye kumenya impamvu yarutaye. Bo, hari abagabo badashobotse, ibyo tubyemere. Hari abagabo badashobotse bagira imyitwarire itari myiza, ariko hari n'abagore badashobotse. Ni ukuvuga ngo umuntu uje kuri kamera akavuga agahinda yagize, twebwe tumufata nk'umwere, tukavuga ngo mama we wararenganye bara. Ariko no mugabo yicaye agaturika akavuga amakuru yo kuva ese bambwiye ngo yabone hehe bacu iriya ni mu Rugezi ni hehe, simpani bikiwabo kuntu bahambwiye. Uno mugabo avuze amakuru y'ibyo no mugore yatangiye gukora kiba iriya mu Rugezi, nimba ari mu Rugezi kugeza ageza i Nairobi, akabivuga mukamutega amatwi, mukirinda gusa gutuka titire iwa mukoresheje inkuru cyangwa se tegera igana nukimara ubone kujajinga. Uno mugabo akabivuga. Uyu mugabo ni imfura. Shuti zanje, hari abantu batazi kwihangana. Ntabwo umuntu yorera abana 2 batarabiwe ngo yama yumva gusa ngo abana bafashwe 100% mubereka urukundo, ariko uyu mugore ari mu basenye urugo rwiwe. Nabonye benshi barakoze inkuru, bamwe batuka umuryango w'abadinzi. Ntabwo umuryango w'abadinzi uhuye n'iriya nkuru, oya. Ntabwo abasinzira bagomba kuja muri iriya nkuru, ntaho bihuriye. Kubera iki? Ibaza impamvu abadinzi kwisi bamenye ikibazo cy'uyu mugore ntibacitambikamo. Nuko kubera iki se? Cyangwa se impamvu no mugabo yatumye ashaka mubyara we ntabwo ari nyirasengo wabigizemo uruhare. No mugabo se n'umwana, umugabo wenda yifatiye umwanzuro.
hari abagabo bafatirwa imyanzuro na ba nyina babaho turabazi, hakaba n'abandi bafatirwa imyanzuro na ba se nabo babaho, hakaba n'abandi bifatira imyanzuro. Ariko ni ukuri ko Imana uyu mugabo aramutse avuze ngo ndaje mvuga ibyo uriya mugore mwogira ubwoba. nje bambwiye amakuru y'uyu mubyeyi ngira ubwoba, simpamfobya cyangwa simpampakana ibyo kuvuga ngo ntafashwe. Mwokagira Imana mwe munyumve neza twumvikana, uyu mubyeyi nafashwe ariko nawe si shasha, ntabwo ari shasha pe. Imiryango kuba yarakwihoreye izi ko ufite abana babo irakuzi. Hari ababyeyi bamwe b'abamama bitwara nabi mu miryango bashatswemo, bagira ikibazo imiryango ikabihora bitewe nabo no kutabana neza imiryango no kutitwara neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu mugabo numvise agahinda yagize. Nigeze kubona hari umuvandimwe mu YouTubers muri Amerika yakoresheje ikiganiro umugabo wo muri Amerika, uso umugabo simpamwibuka uko yitwa, avuga ukuntu umugore yamubereye ikigeragezo, ukuntu umugore azamukubita aho aramufungisha ahitamo kumuta. Mbona commentaire nyinshi ngura umugabo mbwa ngo ntushobotse, ese bagume mu nzu barwane bicane, umwe napfa nibwo mwishima, umwe nagira ikibazo cyo kwangizwa urugingo rumwe nibwo mwishima. Rimwe na rimwe ni byiza kuva mu rugo kugira ngo usigutejemo ikibazo nubona byanze genda. Ariko uyu mugabo yabonye kwihangana atabishobora, uyu mugore aragoye nawe si shyashya. Wa mugore nubwo waje kuvuga kuri kamera biriya byose ubufasha urabukwiye pe, ariko nawe ntabwo wigeze berera imbuto umugabo wawe, ntabwo wamubereye umupatena mwiza. Hari ibyo kunenga, hari byinshi wakoze bitari byiza ubimukorera, ahitamo kwigendera. Rero ibindi wavuze bagufashe pe, ariko nawe nturishasha. Jewe nagerageje kumva uruhande rwawe ndarutegera bire wavuze byose, ngerageza no kumva uruhande rw'umugabo wawe mu nzu y'abadahara, aho umugabo wawe bavuka. Nta manota ufite pe, ntayo. Aho ushatswe nta manota ufite, ku mugabo wawe nta manota ufite. Iyo niyo nkuru yarinzanye, niyo nkuru nanije kubabwira. Kandi mwirinde, simpa nshaka kwanga ishura mugora abantu, oya. Mwokagira Imana mwe abamufashije mwarakoze cyane. Imana ibayeze umugisha, mukomeze munamufashe, mukomeze munamutekererezeho uko bari abana bazabaho. Abana ntaco bazi, abana ntacaha bakoze. Twibukiranyije inyuma muri Edeni, Adamu na Eva bari babayeho neza mu ngobyi, ariko ngo umunsi bakoze icaha nibwo Imana yaberetse ko bambaye ubusa. Imana ibata mu isi y'uburwayi, isi yo gupfa, isi yo kubura imzaro, isi yo guhura n'ibibazo duhura nabyo byose. Ibyo ngibyo inkomoko yabyo niriye. Ntabwo wigeze barira umugabo wawe imbuto pe, ntabwo wayimwereye. Umwana umwe, babiri, batatu, hari uwo byihanganira akarenzaho, hari n'undi utobikozwa kavuga ngo enough is enough, birahagije. Ko ndabona uri umuntu wa starehe, ukeneye kuryosha, ukeneye kujibamba sehemu tofauti, reka nkwihorere. Ejo n'ejo bundi hatazavamo n'ubundi burwayi wenda runaka akaguhunga akakwihorera. Nuko ndabizi inkuru ntituyumva kimwe na benshi, ariko muzi ukuri namwe nuko mukwirengagiza. Nuko naya makuru yaratuzanye, reka mbabwire ngo mukomeze mumufashe, mukomeze mube hafi. Abana barye, abana bige, abana bambare. Ndabizi ko arabagira imitima myiza babikora, kuko amakosa y'umubyeyi umwana ntagomba kuyaryozwa. Nukuri ko Imana ntabwo umwana agomba kuryozwa amakosa ya cyangwa ya nyina, umuntu agomba kuryozwa amakosa ku giti ciwe. Nuko rero sawa, rero mwakoze kubana natwe, reka mbashimire. Amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.